Kuringana na aria mareyoneire mutino ucio, mutigaire arashuhukire na mwena uria ruthingo ruu uramomokire, kuria aratigirwo na nguraro cia mutwe, moko na githuri. Tiha gicina nyama njiguire pu. Tindateng'era kumenya niki kiathi na mbere. Korogoro na ni mundu ahang'ite guoko. Okwa ni building ni yagwa thi. Yako ni agwerera mundu. Hado aya mama hauri. Mama sebure mukoni kumurira maramurira. Ndizo mwana yoge twateng'era. Agikira ndeto yo mukonde, OCPD wa Murang'a ya muhuro John Onditi augete ni mambikite uthuthuria niguo kumenya kiria kiracungiriire mutino ucio kuhanika. Na tumepata ya kwamba walikuwa wanajenga sehemu za gata ya nje ambaye the gata caved in na ikaweza kujeruhi mmoja ambaye aliumia na wengine walikuwa na bruises wawili na wakakimbizwa hospitali. Oho ni maikitie ngono uria urahetwo kandarathi ya kurugamirira mwako ucio gukirikana ndarumirire watho. Pamoja na watu wa NCA kwa sababu ni jukumu yao kuhakikisha ya kwamba kama kuna jengo inaendelea, kuna hiyo sign post ambayo inaonyesha ni jengo hii ni ya nini na contractor ni nani na mwenye jengo ni nani. Lakini sasa hizo ni mambo ambayo itaweza kushughulikiwa wakati tunapoendelea na uchunguzi. Project nini? Hakuna. Onditi ni oritie aria maheo kandarathi cia kurugamirira miako gutigirira aruti ao a wira mari na insurance iria ikumarugamirira riria mitino teno ikuhanika. Handu-ini ha Kameme TV, Jitawa Ngari wa Mwangi.